Mutaaramu wa umenyeri Bwerera Ken Munene noritiakarie batharaka kwirutaniria kiri wandi no umenyeri wa miti bagitumira turuji turia tukaibari na tukagitene gaka. Munene ugite baba ingi betera gake kagita kambura kenda banda miti untu ugite tiu kubati nuntu ruji rutiuraga kagita konde. Bwana Ken Munene wa Gardens of Life na orankuru kinumo amenyerira ntereche tharaka tukurekera mtu nande miti indo turayaga cukuru ya Kagoma Primary School tuweta kwanda miti antu no bauli nato kwanda miti we komo lakini bonto ko ina royi bantu ko ina royi to wati kwanda miti na ito tie go ya bakuanga twana miti utena royi ukanga utauleta ukauma bonto ko kunge kumbe kwingi sana kwanda miti kaita konde kukiura na utakura royi raro ni mtu ko ile na royi raro ni mtu ko brush na umego na tumire ande miti ganona. Munene aritio gurira bakwina wandi bo miti ntereche tharaka cukuru ni ya Kagoma Primary mantu mamo turudema kwanda miti wanko yutuku target twande miti miaka 5 ine ya His Excellency Dr. William Ruto ikithira tuko kwa twandite miti 1 million kiri 15 billion ikwando na tuishua tuina ngwataniro ya ayuthi bakuma tharaka na untu kwa kunde Gardens of Life tukanda miti ino na itukuria kila mtu na miti wiki initiative ya kwanda miti we muritwa we mwalimu we mwana we muciari anda muti umwe yiri na tukendelea gakiriri friend wa Gitudu na orankuru kiwadi administrator wa Wandia Mukothima tubwega kwanda miti antu baria kumenyera kana muntura areo aria kumenyera muturo bwino tukona mashukuru mara tuko encourage aritwa wewe bakimenyera mitira twanda kenda yomba ukarabwega muntu nande mitina roye ruraina ru however minimal kana runi ni ari naru ande mutina roye ruraina ru wegwa aboranguo rwaro gatigara agaturira miti yake mikai miti iri thatu wakira mwanka kanda miti kanona igwe na work plan yake ya kwanda miti kenda miti yomba kuigwa igikarabwa kana gutuko kwena miti na miti ira yagintwire antu tuko encourage banda nkuruki ugachoba thaino gutire megana megana yetu magiro nya kurera mburi kagita kara kwe kwa thano so antu bakanda miti mega miruruku miemba ino niyo mburi sustain mburi kagita kathano na ne sustain gainya untu guku kagita kara kwe na thina yanku. Mwarimu munene wa cukuru ino Bwana Protas Muthongo no akirikithia boba kathi na mbere kumenyera miti ino na nkuruki gutigiriba kwanda miti imingi cukuru na compound ni na it's a boarding school tugatumagira miti ino ku trim tugatumira mitira a source of the cooking source of energy na kaingo no tumba ukarabwega. However, other advantages just to make the environment cool for the learners nonto na kwena haskala mato conditions kona kithomo itiumbika. Nkiripotera Waru TV kumantereche tharaka cukuru ni ya Kagoma Primary Bitu wa Paul Gwakabethe.